pulit yada khaput Border Security Force rengkat ki pulit ke Meghalaya kila yok kurup hadu 1,000 khandai sepak kilo Kwai Supari na khaput Meghalaya Bangladesh hakithain Ronggara South Garo Hills District. Uni Kwai Supari ubashongdor amduna yaka khatsau lak tengka latmu bansalan bean sa Shillong put Bangladesh. Kinong Khaii-Tuh kila pet kerat haba kila sma yaka jingtur jong ki pulit bat ki BSF haka yeng ba kila bure ya uta Kwai Supari. Laiti uni Kwai Supari syaki pulit ke Ronggara Police Station bantokit benia halor kani kakam. Hagawi ke jingja ki BSF kila yok kem ya unong tu ubadang temu ban lilam ya ke Thukthuk Bajaj Pulsar kabadon ya registration number AR iwe henriu A Laisau henriu sya Bangladesh. Ya kani ke Thukthuk bat ya unong tu labat bat la IT syaki pulit hadholai police station Kachar Assam bantokit kat kum ki kendon an ki bayadei bat ki kam tu kam thim.